Falawa o tala mai Ausetalia. E whai tau miliona tangata Ausetalia o pā anga whale tupe te tele le atuna u, wa ofo ina iai se tawi tupe, alo iai le papolenga e to o tele tangata le o si le fia lo o anga waa ia tupe. Wha maunga fau me le Australian Securities and Investment Commission po le ASIC, wa ilo ai e tolu tesima le tasi 5 miliona, wa mai ona tatongi na inisi o ia tangata mai whale tupe te tele ono. Whamere ofisa leo tupe po o taui ia e totongi ina i tangata na awhia ini tūranga pangatia ona o ni totongi po o fees o nisi o au nanga. O whare tupe ono e pe ona iai o le AMP, ANZ, CPA, Macquarie, NAP, ma le Westpac. Ma sa whaia le ino i ronga mai lo ai nisi o matawhaio i sa tatau na whaatino e whare tupe nei e longo i nai ala tau pa anga e tusa o fees o lo o totongi e tangata e mauai au nanga. O fautuaina lai le ASIC o se tangata o se customer whale tupe ia siaki pe o anga waa ia taui mai le lua afe maleiva se ia o mai i le lua afe lua se fulu. O le whalawiro ino le si itanga i tutongi maua lalo mo tangata whaingaruenga whawai taimi Ausetalia pe ona ripotia le Radio New Zealand Pacific i le vai asanei o talia le leia ta ita i o juni o tangata whaingaruenga le ngata i Ausetalia a me se fo i mai le Pasifika. Ta ua le ripoti o le amatanga le masina nei na ripoti ai le Fair Work Commissioner Ausetalia le aso le awha mamanu alo i ai le atu la fono fou o le amana o miai o na tutongi e company le tutongi mawalalo le 2.5 Tala Fou tasi sene le itu la tutongi mawalalo le per piece. O tu la fono fou ia watu ina pei o na whae loa le ripoti ua whaia le mai ai o le tele o tausanga o fina o pea uni mo tangata whaingaruenga e meise le tele o whaase a mai tangata whaingaruenga mai le Pasifika e ui i le lelei o tutongi e winga i le lelei o tutongi a toai mara so ona whaafhaingaruenga ina. Whai mai mau i le ripoti o matua whaafiafiaina le au ngāru rue mai tonga i le nei whaasisiranga a lo tādia pia fo i nei se whaamataranga mai le official MC o li Samoa e tusa le mata upu sa nginga i se teime le mawatu mai tangata whai ngāruenga whaavai teimi Samoa o lo ngāru rue i mere pone. Ua whai nei se ofo le whai ngā malo Victoria la tau te tari malo i ta alonga malo le tau pulenga i le lua awhelua sifuluono. Wa whaia lea whorasanga i le Premier o le Stete Daniel Andrews ina wasainia se marienga ma le Commonwealth Games Federation. Ta ua Andrews e tūlanga ese la lātou visiona mo ta alonga ia ma o se tūlanga le lei mo le Stete ma o lo iai uma fo i mea mana o mia i le Stete mo le whaatino ina o ia ta alonga e le ngata le ama waifa manianga tau tupe ai o le a telefo i avano whaingaruenga mo tangata e mai se le whaopopopea o fale mo vaenga mautua o Victoria. Pairua le Minsta mo turisi Victoria Marianne Thomas o le whamoemoe lea o le afsosoani turisi mauna i ai tangata e tofo ma sira i tau mafa mawaina i lea fo i whae tua Ausetalia. O le luaf maleono le taimi mulimuli na tari malo ai Victoria i ta alonga malo o tau pulenga le ana whaia le ai me le pone. E whoringa mai wa maua se whawhore ngase le HIV, le virusi e mafuai le AIDS, pe ona ripoti ai le soea le ala ataiwa Ausetalia, se tamai tai na a fie le whaamai, a watoi manuia mai tong fitinga na whaia. O le tamai tai pe ona whaeroa le ripoti le tangata rona tolu le wa whaeroa watoi malosi mai tong fitinga nei. E whao ngā ai le umbilical cord blood, ma le tamai tai na whai ere tong fitinga i New York ai Amerika, wha maonia le afia le siama le HIV le lua fese furu tolu, ma le leukemia i le lua fese furu fitu. Pei tai ua whaelo mai ripoti au pito la tamai, na o le se furu fitu aso na iai le tamai tai le wharamai, a wato e te ai tua wamnuia. Mai le ausu e su e mo le teminei na o sina vaenga la i titi tangata e afia le HIV le ufa maonia e apala iai ia le whainga le nei, mai ono ese fo ini afianga i isi tangata. Pe ama le tolu sfuru varu miliona tangata o afia le siama le HIV le lalangi a toa, o le tausanga na te nei na wha mawina ai pe ama le ono sa lau iwa sfulu afe tangata na maari riu le lalangi mai le mangase ngase le nei e mafua mai siama le AIDS. Tala muli i ripoti le COVID mai Ausetalia i le so o whaamania mai e toa luas fitu tangata ua maririu ona o le COVID se fuluiva i New South Wales a e se fulu wafe fase la wono se fulu tolu isi tangata ua afia. I Victoria ua whaelo mai e se fulu valu tangata maririu ma le valu wafe se rau fase fuluiva o isi tangata ua afia fo i le whaamai. I to tono Queensland ua whaelo mai e ono afe lima se rau iwa se fulu ono tangata afia i le COVID se fuluiva ma le toa se fulu lua ua maririu. Tasmania ua whaeloa mai le stasi o mariu ai ono se lau ono lua sfururima tangata ua afia.
Wa mata na toe whaatunanga le whai au nisi o tau tonga sa tolo po mai le vai aso taruai, ma wa mata wina pere whai titia o leo whai o tangata e tau fia I mauta ngase ngase. I Queensland lava ia o lo mata wina le whai o popo leo whai o tamaiti a fia, ai whai mai o lo so longa le leipea le whai ngā yo inga wa onga. Tala nā le video Samoa mai Ausetalia, mo le nei au au.